Ki khubor ka Batese TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course. Kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kahnyotra Border Dispute Redressal Forum, kala George Deputy Commissioner but Shaw Superintendent of Police ka West Jindal Hills District, hadi makalayo ka jing ujor ni arngot ki khasi penar ki Bashong Masa ka time block 1 ki bamkwa ban pau kerteng kila syab berngam akan ro truk ujulio arajar arpusan hayo min hawe ubriu ublatip kerteng kumu Augustin Hansi but hawe part ubam shim la yo kerteng hakabala ong bo uriu dokhat jong Karbi Students Association. Chairman jangka forum uba chand me sungo haukerwa bala pha shikilar pathai khubor uliat ho bakiri Karbi kila bat ki arnut ki khasi penar da ka mahamru bandra yo we neki Shah Hamran Police Station da ka bakenno bade mu badan ketiwan pension bat ban wer hi khasi penar ki basa block 1 ban let shagarali bakhot penlong da nyotra Border Dispute Redressal Forum ka blong hajawai hakalai trip ujemang arachar arpusan. Halo kani ka jingja UDC baru SP ke West Jindal Hills kala kularaban shimkia halo kani ka jing ujor khnang man penne ka shong suk shong san hakathan kapot Tehedin ke jing ujor ke ba ngilayo nagi paradok parsenam jungi kasi penar ki besyong ki basa stage po blok 1 ila kala bang nang hulut ke bang yetip lang bro tehedin ke jing jia kan riu terik mentau penai jun aracara hausan Hakaway kayo ba nitip kung kayo man kabadon kung ba kilometer na iyo kanduli. Te kat kung report ba ngingiyo nagi arngut kinong sonong jumi kiba ngingim kuwa ban penpal karteng ga juki hangne. Te kakam kalong ba sisyahi kumong ipareng kabalong genuine. Te kini ki arngut ki paralok nagawe pat kan hunjay gnriu Karbi kiba way watip karteng kumu Agustin Hansi. Badai nak senong orang pangbong. But way pat day ubom syam la tip kerting tang ba une urang ba u yethu yengi ke forum u ong ba u de member jongka Karbi Student Association KSE. Te kila khot ye kini briu jengi hangte hayeu meni. But hadin kene u ong ni une u akos hanse u ong ba long kum ta convenor u ba penshit u ba penkenroy. Pada keju ke poru uba konwin sigi briu jungi nang tei banwan chaka jing yalang jong ka HBDRF kabalalong hakalai tarik jong menai mi arajara peun san hangni po juai but hadin ka jing ya keren ke jong ki te ki airu da jing maham kaba kam hi yagini ki parok parsnam jungi ki badon stage po blongon da ka ba ong ba phi ki khasipnar ki ba shong ki basa shani chapok Karbi Anglong Asam Pidei ban kongu, pidei ban burom ya kai ke bagingi ong. Pidei no ban register ya ki jaka ki puta jong ki sepok Karbi Anglong Termos Council. Ya ki kot kisla ki personal documents jong pi. But nangta ki ong ru ba nadu menta. Pimdei shu ban ya lek ban ya wan ban ya chimenta hakino kino ki jingyalang pai ba. Ki dorbar ki sorbar la ni ki meeting. Ki balong sepok ke jelam Meghalaya. Bat ban ya kendu ban penlong ya jinggalang lembat ki pat kasi penar ki basong basa jenis po Meghalaya. Bat lada pipim hun pim ban chong ban sa apo ani ke jaka jungi phila ban mi no. Tambay ke jaka puta kamut pipim la ban ra. Kata gadai ke we ga jing maham ke jungi. Bat ka baar kalong kumni. Ki ong ba kini ki pat kasi penar jungi ki basong ki basa hangni po blok 1 Kidei ban peni ya kata ka sur jongki ya kata ka willingness ya kata ka voice ke jongki ba ki don kata ka jinghun ki don kata ka jingsuk ba ki don ru kata ka jingkwa ban don hapo ka Karbi Anglong Asam bat ladawan bakeli bato kip ye ki haga jing ede ba kan ka kampen bai put pen bai sam kim de ban ong ba ki kwa ban don bech Meghalaya ki de ban ong bech ba ki hun ki sup bat ki kwa bandon bet sepo ke jela Asam te ke ne gede ke jing maham ke jungki bat ha ke juku por ki pen paru ye ke karteng jonga san lemi sungo balong Sherman jongka
le ke forum ong ba la da ngim la ban yo yu le ngim la ban ye kendu yu ru ki don pat ki ba yin asem jong u chene te ka e ke ba don kam ngin sa lek wat la ngin se kren bat ki ba yin asem jong u te ka ne ko kom kren ke jong ki la ban de da ka we pat ka ru kom ka ba ngam ko ban pan pa hang ni te ha ke jingi de bat ki ne ki kam te ngi kum ka forum ngi dap de ke ju seo khia bat hadin ke ne menin aga chipel terik jong benai jun man tau snem le kendu ye sar DC jong West Gender Hills abinaf ko marsing bat aga jingi keren jungi DC ong yengi ban ai no sendon de FIR persya ye kini gibrik beron keti ban threatening le ne ban intimidate ye gibriu jungi te nakalian jungi kum forum pat ngimpat rai ban ai daga FIR te nakalian jungi bele ikedo benin mo ni ong ye DC ba nginsa pentip siki ba kam halor sik advisor jungi ki balong ru kilikat expert te nakalian jungi ni kiri orang ba jungi ki ong ba ye kendu chwa ye SP jong West Jantia namar ba kumalong menta ka ne ka wala ka long makana ka ta dispute area ru kampat don poki crime map jongka jokido kido police station jong Megalea te ladangi ujor ka FIR kan long bet kum FIR na ka we ka state te ka la bandon ka jingwit ladangim yai rengkat bat keyboard jong ai te ha ke jingi de ba ne menta ka sni khat wei terek jun arjar peusan ngilale ye kendu bat u SP jong West Jantia sar siserti bat ka jingi krem jongi isare ong ba nagalian jungi kung ko forum ru pensyahi ya kata ka jing bat ye kita ki mat ki bang lep ye kren bat isar disi ti sar SP ong ba ngam khang ye phi ba phin ujor ye ka FIR tang ba ngide ban perkhat yo ba kan mi penban kata ka huri hura ka ba kham ti nagalian jong sar disi ajing mut SP ngumut ban ong ti SP la ajing mut yengi ba in pen ye kren no mai bat kita asam counterpart bat SP kum ta ter jong West Karbi Anglong ban settle lane ban te lakam no ye kene ka jing cha penting pismis jong gibriu jungi hagini gibe pat kiken hunjai benriu namar kumalong menta dang men henin chipeu tarik kumang ye la pathai kubor bagami gawe ka jing huri mo hangte po snong lapangap namar bagini gi pai Karbi gi wan rai kipu silum bat kimut bat penjot ki jakariang jong gi pai ni snong keberang te lapangap te nagalian jing ke forum ru haden gani gajing ajing mut jongi SP tinggi sem ye menjur ye gani bat ngidang jabut din ni gani ke kam kenang bakan omi keno ke huri urang ni kemat bat kumju ni kenturu ya ki board district administration jong West Jantia ngadu ke police department ban ye keren bat giti ke asam counterpart namar ba bangi barok ngilong India hi ngidon ke juga ngidon ke juga constitution na ke pentaban tek lakam ye gani ke hok long beriman beri ujungi te segawai ngamut ngadon ban ong kumne mo kane kalong ko khubor ya ki pardok parsnam ngi jungi baro khamtam ni ki pai kasi penar ki basong ni basa hang ne hari kasi Jantia bi jungi bat kumju ya ki pai kasi penar jungi ki badon chite shpo blok 1 ngangan kren ye gijing shisha habang sya maham kumne ngamut bangating balane bangalong tau khauput lada ngadei ban yap na kamta ki dauba jong gede bagi jai menriu ngalong bokloi tangba ka jing ke ba ka bang ka jai berriu jungi ka mat menta kalong kumni mo kalong kumni ngangan keren ni jing shisha to kumalong menta lada lek damangi kiseng bahalang la ni gibriu sorkar ban pelong jing alang cite cepol blok 1 ru ni hab ban leiri ni hab ban lek tu ya bakin tip ita ki Karbi bat lada wan dagi pardo parsnam jungi nang te na po blok 1 chane cepo juwai cepo Megalea ru ki hab ban yawan sop ya bani wan tu bani wan ri yo ba kin itu lani yo ba kin tip ita ki Karbi te ha ka jing sneu junga la de ka por yangi bangin pendu no sendon ya kum kani ka jing sneu habangi ong kum ta yo tip kita ki Karbi yo lap kita ki Karbi ka don ar bentang ngadon banong ka we ka de ka jing siap ting ka jungi ka jing khauput ka jungi namar ku mangyo iba wan na kalian sarkar ru gamut kamut ban ya keren halor gane ke shisha mark mat bat directly bat kite gi bor ki badon na ke we pat ke jela te ayu ngadon banong ka khubor ka kwa ban pha menta kalong kani hagawe pat sagawe pat ka benta om dei bangi ting palat ye gini ki Karbi kat ka baki gi bun pai bangiru ngibun kat baki ke start
ngiru ngi start kat ba ki klain bor mangiru ngi klain tang ba ngim kwa ban le dak len TBI ban man ra ka no ko huri hura mo namar ngi buro me chok suk chong sai namar ba ki don ki paradok par senam jemi stage chapai te chapo blok 1 chapo labang nang pelut bala ba ker kut de kini ki we ar snong karbi ku melong menta chapo la ka roi tak pat ropong bong bat kun ta ter te de ne ga daw ngi buro me chok suk chong sai bat ngim kwa ban pen pau persya ya kata ka ke bangi ngile henrei ka par ka bajia ka long kumni ladangi ailat kumni chukumni chijiu nongru kamur ki brio jungi kin sha penting ke sha persmej bet hagini ki pat ki kan hunjai benre kisim ka bu ban ba ma ki kimnot te kimnot kilong ki ba khau put kilong ba khau kum ta ter ti kin yo bor no ban kontrol ini ke kumba ki ladep keren persya ini ki brio jungi de ne ga daw nadu menta kasmi bangi ki pat kasipnar ngi de be ban pen pau pada kalian jungi kum ko forum na kalian jungaru ngan ombe ya ke government ya ki parlok sing balang baro bangi de ke por yangi bengin ya teli ban ya renti no ya ke bandawai ke hoki brio jungi habang ong kum ne ngamut bengin ya ra dengin ya ra white leningin ya thau ki no jing klurman ban mi kata ke huri hura ne kata ke jing siap harjai brio na marbal leiba ngilangi ate gibe gi jing yalang ru lek tu le ri yo lap tau karbi yo tip tau karbi ar gi jing yalang lai gi jing yalang sa gi jing yalang ru kumta habawan maki seneru kumju belej mengi seteru kumju hatu ngi kasih penar gim don hok ngem de ginong India amde mengi don gaju constitution I kumbat de tang kita ki karbi ki badai gibriu mangi de gi kseo mangi de gi marat de tang maki ki badon ka hok hakata kritis charge ng India hatu ngi ngem don hok ngaya gane ngakran ka basai de na mar kata ba ide penduk no ikane ga mestim kemensim gaji kim jing mut gajungi gaji septeng gajungi hadal de ka por yangi bangin kren bet ya ka hok gaji sisa ayu ga ba ngi de ben kren bara gaju ko por ngin sa ai gaji thok jaga government ha gaju ko por chau DC jong west jentia bakin khot penlong no gaji nyalang ngin ai gaji thok bakin khot penlong no gaji nyalang ha gaji ngedon lang ba ki board administration west karbi anglong mar west jentia DC ba SP jong west karbi anglong mar west jentia bar ha ka gaji nyalang yin kan tu yaki board district ban khot bat ki tu ki stakeholder ne ki tu pat jung snong ke badon situ yaki wehe snong yaki ramba snong yaki kambora ne ke pat kan hun chai ben riu yaki nong yalam sing balang bat yaki tu ki pat ba ke basong ke basa ha ke ne ke jaka ka basai ni kan ru ra bat maki ki kar biru kin kren bek hawashit basai ka bagi don madong mangi khasi penaro ngin kren bek direct ha ka basit basai ayu ngi don madong pai ai ba ki bor sarkar pat kin tela kam ke chuk chuk chong sai nak kan bentaban penkut no ya kan jing syak maham ya kan jing syak penting pen smith ibri ujungi ki basyong ki basa
From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.